Município Baucau resiste a caso raiva positivo rua, no suspeito rua. Equipa veterinária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca no Floresta, município Baucau, resiste a um caso raiva positivo rua, no suspeita rua, nebe deteta, bagira asuna em sirane, hetan tata husi asu. Cidadão na rua nebe asu tata ne, acontece iha aldea Waturau, suku Garibay. No ida seluk tata iha aldea Anaulu, suku Bahu, posto administrativo Baucau Vila, município Baucau, no suspeito rua seluk deteta iha area Watulale, suku Tirlolo, nebe identifica katak paciente ida positivo raiva no ida seluk isolamento. Médica veterinária destacada do município Baucau, Zélia Ximenes Ateten, relaciona o caso raiva nebe alastra ona to iha Baucau, parte equipa task force precisa halau serviço o de combate vírus raiva iha município Baucau, tambah caso ne sério tebes. Médica ne hatutan, baing hira asutata cidadão sira precisa curativo, o de fase lalais uja sabão no rinso, no mos lori lalais ba hospital, di halo tratamento tambah vírus raiva perigo tebes by menevida. Primeiro maka wahira kuna asutata ini ponto primeiro tem que fazer que so B torneira nebe maksulin o sabão carinso nebe maka ita usa ia uma loloron fase quedas durante 15 minutos e lalais luarkes ba ia centro saúde atunune bele bele prevene a moras rabies idane mai be makonula la fase lalais ho sabão carinso ne ita dia kata bele acontece a moras rabies ba ema nebe maka tata husi asu refere. Quando asu nebe mak positivo mai be ita latuir o yang sahau temi la fase lalais lalais luar basi entro saudu ho di hetal vacinação anti rabies ka hetan imunoglobulina barabies nian nia bel fase los atau hetan moras rabies bele acontece ia semana bele fulan to bele to tina. Entretanto, médica ne husuba cidadão hotu baing hira asu nebe hatulu sintomas hanesan agresivo, siak, buka makna kukun, lalais informa ba pecuária veterinária nebe basic ho di bele atende lalais. Husuba comunidade nebe maka ia município Baucau, lau si município Baucau det mai be ba município Sira Seluk Mos. Cuidado wahira asu nebe maka turun nia sinai sintomas hanesan agresivo, nia siak, depois bukan na kukun de tau be, depois hare quando nia lau hanesan fraco tebes, ida nene tem que lalais informa mai ia departamento pecuária veterinária atau nune ami nia equipa técnico sira o médico sira beletum hodi ba atene lalais mabe kari ketang animal sira sanet hadokan diliu ba labar kikuan sira tambah labar kikuan sira maka fasilos atau hetang mora sira ne tambah sira lahatene sira babain gosta limar asu referetang ne sira lahatene mora asu tata i dalam rumah asu tata dalam rumah sira lafu hatene sira inang amantang ne maka oras ne dadang tengki inang amang ne tengki cuidado sina wan sira nomos ba feri katua sira nebe maka dalam rumah asu tata ne susah ratu hetan tratamento ida ne tengki nia familia sira tengki lalais berbayi sentro saúde para bele hetan tratamento. Parte pecuária veterinária hamutu ko saúde município, halona vacinação e posto administrativo vemasi, hamutu krihun rua hitulur resen 5, composto husi asu, busa no lekirau. Enquanto ia posto hitu seluk ia ona plano atau bahalo vacinação ba animal sira. Entretanto, vacinação e Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca no Floresta, município Baucau, dadaune vacinação hamutuk 12 atau sida wal nulu resen 5. Feliciano Venancio Belo, GMN.